Inggih, idedane miwah parsemeton titiang sareng sami. Sedurung lantu, lugrayang titiang ngaturang puja pangastuti. Om Swastiastu. Idedane sanedahat uang yang Titiang Nyoman Suwije, dosen ring Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sanem genah ring Jalan Seroja Denpasar, kesarengin Titiang Ninyoman Ari Suryati, mahasiswa Universitas Hindu Negeri, I Gusti Bagus Sugriwo. ngucapang Dirgahayu Nyangre Warsa Anyar kalih tali selikur. Mogi-mogi sang kaning paswecanide sang yang widiwase iraga sareng sami ring sejebak jagat Bali pemekas mangde setate kena rahajeng sareng sami. Idedane pinaka pengelantur titiang ngaturang ucapan selamat nyangre warsa anyar titiang jagi melajah metembang pupuk pangkun. Yedok dane samaton titiang Inggih, idedane miwah parsemeton sareng sami sane gumanti banget wangian titiang. Sampun ugi satya astiti bakti Mungguing pangubati ruwe ring linggih ide sang yang wiwase nenten preside antuk nguwilangin. Mogi ide setate Banget pisan pinunas titiang mangdeng lantun peswecanide ring irage sareng sami. ngiring sangarep warse anyar. Mangkin sampun panemaya irage nyangre sepengrau warsa anyar kalih tali selikur. Maut mujahin sanik dan batu Seluwiring pebuatan saninenten becik dok warse kalih tali kalih dase nyiring punika pujahang sareng sami. Injapang kirti
siapang malih solwering paridap-dap nganu tensua gina druene suang-suang mangdek bagian sareng sami mogi-mogi je ya sekerti sani becek punika molehang penugrahan mewastu presiden jujur urip sukerte miwah santi tinggi hidedane pemekas Paromanggale semeton sareng sami sanewenten ring Universitas PGRI Mahdewa Indonesia taler ring Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa titiang sareng kalih Nunas Agung Pengampura ripet wenten palilaksanaan titiang duk sanelintang nenten manut ring ngarsel mogi-mogi sangkaning tuntunan ide sangyang para mawisesa titiang irage sareng sami preside mepekardi ayu mawinan deg-deg rahayu kena rahajeng sukerte santi wahyu adiatmike kantos kewekas inggih kadiasa punika titiang pamit puputang titiang untuk para mersanti Om Santi 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 Om